Bilo jednom 25 olovnih vojnika. Svi su bili braća jer su napravljeni od jedne stare olovne kašike. Puške su držali u ruci, lica okrenuli napred. Imali su vrlo lepu crveno-plavu uniformu. Prvo što su čuli na ovom mestu, kad je poklopac bio podignut na kutiji u kojoj su ležali, bile su reči: "Olovni vojnici", koji je uzviknuo jedan mališan, zatapšavši rukama. Dobio ih je za rođendan i poređao po stolu. Vojnici su sasvim ličili jedan na drugog, samo je jedan bio malo drugačiji, imao je samo jednu nogu jer je bio poslednji izliven pa nije bilo dovoljno olova. Ali on je čvrsto stajao na toj jednoj nozi kao ostali na dve i to je bio baš onaj vojnik koji će se proslaviti. Na stolu, gde su vojnici bili poređani, bilo je još mnogo drugih igračaka, ali je najviše pada u oči dvorac od hartije. Kroz male prozore mogle su se vidjeti dvorane. Pred dvorcem je bilo malo drveće i to oko ogledalca koje je predstavljalo jezero. Voštani labudovi plivali su po njemu i ogledali se. Sve je to bilo lepo, ali je najlepše bilo jedno devojče koje je stajalo na otvorenim vratima dvorca. I ono je bilo isečeno od hartije, ali je imalo haljinu od najfinijeg platna i malu uzanu plavu traku preko ramena sa sjajnom zvezdom velikom kao njeno celo lice. Devojčica je ispružila obe ruke, jer je bila igračica, i podigla jednu nogu tako visoko da je olovni vojnik nije mogao ni videti, pa je mislio da i ona ima samo jednu nogu kao i on. To bi bila žena za mene, pomislio odmah, ali je isuviše otmena. Živi u dvorcu, dok nas 25 stanujemo samo u jednoj jedinoj kutiji. To nije mesto za nju, ali moram se postarati da se upoznamo. I vojnik se ispruži koliko je dug iza jedne burmutice koja je ležala na stolu. Odatle je mogao dobro da posmatra ljupku damu, a ona je i dalje stajala na jednoj nozi ne gubeći ravnotežu. Kada je veče poodmaklo, dospeše vojnici u svoju kutiju, a dečak ode u postelju. Sad oživeše igračke. Olovni vojnici su zveckali u kutiji jer su hteli da i oni učestvuju u igri, ali nisu mogli da podignu poklopac. Grckaljka za orahe preturala se preko glave, a pisaljka stade da juri po tabli. Nastala je takva buka da se kanarinac probudio i počeo da govori, i to u stihovima. Samo se dvoje ne pomeriše sa mesta. Olovni vojnik i mala igračica. Stajala je sasvim uspravno na vrhovima prstiju ispruženih ruku, a on je isto tako bio postojan na svojoj jednoj nozi, ni za trenutak ne skidajući oči sa devojčice. Sad izbi ponoć i kvrc. Odskoči poklopac na burmutici, ali u njoj nije bilo duvana, već jedan mali crni đevolak vrlo vešto napravljen. "Olovni vojniče", reče đevolak, "ne bulji tamo toliko", ali se olovni vojnik pravio da ne čuje. "Pričekaj samo do sutra", reče đevolak. Kad svanu jutro i deca ustadoše, staviše olovnog vojnika na prozor. I da li zbog đevolka ili zbog promaje, odjednom se otvori prozor i vojnik polete glavačke sa trećeg sprata. Bio je to strašan pad. Nogu je digao u vis i pao na kapu, a bajonet mu se zabao među kamenje. Služavka i mali dečak siđoše odmah da ga potraže, ali kako ga umalo ne zgaziše, ipak ga ne opaziše. Da je olovni vojnik viknuo "evo me", oni bi ga našli, ali je njemu bilo ispod dostojanstva da glasno viče, pošto je bio u uniformi. Poče da pada kiša, kapi su bivale sve češće dok se ne pretvoriše u pravi pljusak. Kad pljusak prođe, naiđoše dva mangupčića. "Gle", uzviknu jedan, "evo jednog olovnog vojnika. Neka malo zaplovi." Zatim načiniše čamac od novina, staviše u njega vojnika, pa ga spustiše niz žljeb. Oba dečaka trčala su sa strane i pljeskala rukama. Sačuvaj Bože kako su se talasi dizali i kako je rasla bujica posle pljuska. Čamac od novina ljuljao se gore dole, a katkad se okretao tako brzo da je vojnika hvatala jeza, ali ostade dostojan i ne promeni izraz lica. Gledao je pravo napred i držao pušku u ruci. Posle nekog vremena zaplovi čamac pod jedan mostić i vojniku se odjednom tako smrknu kao da se našao u svojoj kutiji. "Gde li sam to dospeo?" pomisli on. "Ah, za to je kriv onaj đevolak." U to naiđe veliki vodeni pacov koji je živeo pod mostom. "Imaš li putnu objavu?" upita pacov. "Daj isprave."
ali olovni vojnik ćutao i još čvršće držao pušku. Čamac krenu dalje, a pacov za njim. Kako je škripao zubima i dovikivao Iveriju i slamkama. Držite ga, nije platio carinu, nije pokazao putnu objavu. Ali bujica je bivala sve jača. Olovni vojnik je već nazirao dnevnu svetlost pred sobom jer se most završavao, kad čuo snažan šum koji bi i hrabrog čoveka mogao uplašiti. Pomislite samo, tamo gdje se most završavao, voda se survavala u veliki kanal, koji je za Čamac od novina bio tako opasan kao za nas kad bismo naišli na veliki vodopad. Sad mu je već bio tako blizu da nije mogao da se zaustavi. Čamac isplovi, a jadni olovni vojnik ukoči se što je više umeo da niko ne bi mogao reći da je i okom trepnuo. Čamac se zavrti 3-4 puta, napuni vodom do ruba i poče da tone. Vojnik je stajao do guše u vodi, a Čamac je sve više tonuo. Voda pređe vojniku preko glave, a on pomisli na malu ljupku igračicu koju neće nikada više videti. U ušima mu zazvuča. Napred samo, ratniče, poginućeš, znaj. Sad se Čamac raspade, olovni vojnik propade i u tom trenutku ga proguta jedna velika riba. Jao što je tu unutra bio mrak. Još gore nego pod mostom, a usto tako tesno. Ali vojnik je bio postojan i pružio se koliko je dug s puškom u ruci. Riba se praćakala, bacakala dok se nije sasvim umirila. Onda, kao da sinu kroz nju zrak svetlosti. Svetlost postade sasvim jasna i neko glasno viknu. Olovni vojnik! Ribu su ulovili, odneli na trg i prodali. Tako je dospela u kuhinju gdje je devojka rasporila velikim nožem. Kuvarica uhvati s 2 prsta vojnika oko pojasa i odnese ga u sobu, gdje su svi htjeli da vide tako znamenitog čoveka koji je putovao u stomaku jedne ribe. Ali se olovni vojnik nije pogordio. Staviše ga na sto i tamo, kako se na svetu dešavaju čudne stvari. Olovni vojnik je bio u onoj istoj sobi, video je istu decu i iste igračke na stolu, lepi dvorac sa ljupkom igračicom. Još je stajala na jednoj nozi i ona je bila vrlo postojana. To dirnu vojnika i umalo ne zaplaka, ali to mu nije dolikovalo. On pogleda nju, ona njega, ali nijednom ne reče ništa. U tom trenutku, jedan od mališana uze vojnika i baci ga u peć. Iako mu ovaj nije dao povod za to. I za ovo je sigurno bio kriv đevolak iz Burmutice. Olovni vojnik bio je u plamenu i osjećao strašnu vrelinu, ali da li od prave vatre ili od ljubavi nije znao. Boje su sasvim spale sa njega, da li još na putu ili od tuge, niko ne bi umeo reći. Gledao je u devojku, ona u njega i osjeti kako se topi, ali još postojano stajao s puškom u ruci. Tada se otvoriše vrata na sobi, vetar podiže igračicu i ona poleti kao vila pravo u peć vojniku. Plamen buknu i nestade. Vojnik se istopio. Kad je sutradan devojka vadila pepeo iz peći, našla je jedno malo olovno srce. Od igračice je ostala samo zvezda, a i ona je bila izgorela i crna kao ugalj.